FM metsotso shile ke tselela go ikela go ere a ya lesome 6 minutes before the hour 10 o'clock. Joyous celebration modimo ke lerato o rapela jwang o hloile moagišane ka nako ngwe o kry-a moagišana gona le ena monna a tshwenya a iya mae a dikgogo tša gago go mmotša gore o ntšea jwang o wa nyatšang ka lape ka ja mae a dikgogo nna ge kgogo e ka jwetlela ka go yena napile ba bja metsi ba e hloba ka nako modimo gore morate o tla rata motho monna ba no dula ba tsetsema monna melomo e ka baka la makhuri a dikgogo tša gago a gone molato mara lerato ke lerato ba gešo a re no le phatlalatšang ka baka la gore le rena lerato le re ya lenyaka jwale ka nako tsohle ge o e fa batho lerato o expecta re ba swantse ba go felona back that is why go ka rata wa se ratwe pelo ga go e ba bohloko kudu mo e leng gore man ka kapa o tla opelwa man e fela gone molato a gone molato ka kapa radio a ke jesba ka se ke no re ge ka ba ke gona bula se le mo sa go sa mamarato ke go tumediše ke go amogele ge ka ba ke khale o ditse gona for 96 number 3 FM ka nnete re ke nomella ka maoto ke Michelle Tsogola ka la go ja ke re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro ba go rogile ba li ba rena jwale re anamela ka kapa re namela ka sebopego sa mohuta mang ka kapa radio re namela ka sebopego se ka go rialo ke ya ka kua go a professor Moremi o gopole gore re ba le yena mehle le mehle ka la bone le la bobedi go me yena e no ba ngaka ya borena ya setšogotšo gona ka kua ga matlala a ramošebo kgauswi le letamo ke ya mogorosha a ke kgapa ke kgorosha ke ngwana wo a sa laolegeng o tla ba ke tša lapa la gago maele a re ngwalela sealemoyeng o ko kopane le ngaka Moremi a gore a kgone go gotlela ka tharollo a ya mathata a gago prof ka sona sebaka se mongaka ke be ke goroša madume a ka le kamogelo ye borutho ka mowe lehlakoring la gago ebile ke tshepa kudu ke dumela gore mo la nna le ra kgaoganago maloba ka la bobedi aowa modimo o sa beile letsogo mathata e no ba mathata re tlo no dula re kopana le ona ga re a nyake fela ona a re nyaka fela ga go ne molato moroka sebaka ke seo mongaka tamiša babogedi o tamiše batheeletše ka kakaretšo le balli ba rena profa ga ke go leboge Maubane a ke go leboge re leboge modimo ga kgonne gore kgontšha go bona letšatši ge le tlhaba ebile le subela ebile nako ya dipitša tše kgolo e fihla modimo a sa re babaletše nnete mathata a no re šala morago re swantše re tsebe gore ge motho a gola le mathata le ona a mo golela ka nnete ro ya so ke dumediša magoši magagešo magoši ka moka khutlo tše nne tša lefase re a letamiša ke dumediša dibishopo baruti ba porofeta mangaka a setšo ka moka ke dumediša batheeletši bao ba theetšago Motse Community Radio Station ka mehla le matšatši ba thekgago mananego ka moka ga mmogo le bathekgi bao ba thekgago nanego le lapitšeng tše kgolo le e leng gore magagešo go tla ba lefa ba theetša dillo tša batho ka mehla le ka matšatši kore kua gae e no berekela go no kgotsa go no re ish ya ke mathata ka nnete batho ba to kgothatsa gore a se rena re noši re ne le mathata le ba bang le bona ba ne le mathata balli ba gešo ke a le dumediša ke a le dumediša le tlile pitšeng tše kgolo ke gona mo and then ke bue ke lebogiše le sehlopha sa borena sa bafana ge se kgonne go bapala ke bone se nthalokela ga botse kudu ka masa ke a ba lebogiša gore ba ka swara bjalo ba tšwela pele balli ba gešo ntle le go senya sebaka nako le kgolle ke ya lena malome ka kapa šo mo theeletšeng le tlo moka o tlo lefa melao ya kgašo ye gore
melao ya kgašo e reng ke a leboga malome ka kapa aga re a leboga moroka ka nnete ro re wa ba winne re a ba lebogiša re a leboga ye nngwe ya dingaka tša setšo ba ntšhitše mo mafaratlhatlheng moroka maubane ke a go kgopela o se ka e thoma o se ka e thoma maubane ke a go kgopela ke a go rapela re a leboga bagešo re a le amogela lenanego la pitšentše kgolo ke gona fa ke nna morwa motšha maubane ke nna ka kapa ke ngaka moremi ge lekwa ba re laki ya šutše a ekwa galedi ya jwajwa ba bola ka mokgala bola leng ka mola ke nagana gore malefo gona ka mo thoko tšeo tša ka mo passageng ka fao re a leboga melao ya ka mo e bonolo bagešo re kgopela gore difounu di beng silent sa bobedi re tloga re kgopela kudu gore le seke bebebe la bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng se sengwe gape re a kgopela tswetswe gore mahlapa ga a nyake ge ba gešo polelo re a e apeša ra e bea gabotse jwale ka ge re tseba gore seyalemoya se se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane jwale a re reng lentšu le lengwe le lengwe ge le tšwa mo melomong ya rena le duleng gabotse lentšu lewe ka gare ga tsebe ya motheeletše le nabe maoto e seke ya ba le go le lomelago se sengwe gape sa mafelelo before sa mafelelo ke gore ke a le bona le ba bane ge go ka diragala gore go fitlhe mo e leng gore re tlo ba ka gare ga dingangišano tšeo di rilego re seke ra tsenana ka ganong re faneng sebaka sa go bolela re theeletšaneng ge o ka kwa o mongwe o ka re ga a bolele gabotse goba ga a tlhalose tabatše gabotse wena o di tseba bokaone o no emiša letsogo la gago gore tlo be re go lebeletše re tla go fa sebaka sa gore o tlo o bolele gore ba go theeletše go swana le wena ge o be o ba theeleditše se sengwe gape ba gešo re kgopela re dipotšišo di arabiwe go ya ka mokgwa dipotšišwago ka gona sa mafelelo dilo tše le di bonang mo ke di-camera dilo tše kgaetšedi ya ka mo ya 1 2 3 ke a nagana gore le ka be le batho ba go swara difounu tša nnete le tlhole bogela pitšentše kgolo mo difounung ba bangwe le a ba tseba la no kgotsa ba bangwe a le ba tsebe le no kgotsa jwale le kgono le bona ba le letlhong le ba bogela le kgono le ba nabile maoto ka gae ba bogetše lena jwale lebaka kgolo la gore dilo tše tša go bogela di be gona ba gagešo ke lebaka le le tee fela la gore ga re nyake kapa ga re rate gore ge le mo lekgono go tle go be le ba bolena ba ba founelang ba bangwe ba ba botša gore le ba kwele gape ba boletse so e le gore ka nnete ga la bolela ka tsela yewe batho ba bangwe ba rata ge batho ba elwa ba tla no tšea dipolelo ba di fa ba bangwe e se tša bona jwale ga go ne molato ke lona lebaka la gore ntokwe le kwe ye e tšwelela ka mogare ga seyalemoya motho mollo mongwe a e bone a itheeletše a te kwele gore ka nnete ga ba bolela so ba boletše so jwale ka sona sebopego sewe le seke la tshwenyega dilo ka moka di dutše gabotse ge ke be re le medirong kae ke be ke tla re le dipiare di tlebile re a leboga ke ya ka kwa go bona moroka ke tshepa gore ba komana ba dula bapile gore ba ka refa ditaba ya bona nke re tle re kwe ka baka la gore nnete fela ke gore re tletše tsona fa ke tlo bapala setopolwana kgaetšedi yaka ka fawe ge ke fetša go bapala setopolwana ke boka o nape o re fe ditaba maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga re a leboga thobela ntate mokakapa le le nna ntate morema mmogo le bo malefa ga mmogo ke dumediša le batheeletši ba radio motse ga mmogo le bona ba mafarafatlheng ka ba dumediša yo a bolelang ka tšeko le nna ke di bone Flora magapeletša digwale ke di bone Flora ne magapeletša magapelele o le ba ga magapeletša tama alright ya no a itle ka more gore ba ka mo o notiša ya thobela tate moremi le tate kakapa le tate makua le tate like ka moka ka le dumeša lena ka moka lena le mokgašeng je ka moka ke thobela nna Josephina magapeletša alright Josephina oh ya ka le dumediša ka moka ka mo stationeng ga mmogo le batheeletši yo a bolelang mo ke Tshepišo Magapeletša morwedi wa ke di bone
kana ke di bone kofe kola ka kwa mathomo re a leboga. Thobela wa bolelang mo ke re filo magapeletša go tswa lefaseng la digwale ke a le dumediša ka moka bagaši le batheeletši gae. Thobela. Aga a re a leboga hle kgaitsedi ya ka tšea nako ya gago o re fe ditaba ditlaišego mathata ka moka ga ona a e leng gore a ile a le dira gore kore le be le kwešiše gore kua gona re a ya ka mare batho ba bolele ka mare batho ba re bone ka mare batho ba die jwang a ditle. Lena ka mokgašong tate Morema le tate Kakapa ne re tlhwa batho re kwa bangwaletše radio motse ba kry-a thušo fela ne re re ge nna ke naana go ngwala ke fela ke betha ke le tshogo tšatši le ke ngwetšeng ka lona ka di-26 May ke no makatša ke se ke ngwetše le ge data ne ke senana enough. So nna re tlile mo re kgopela thušo nna ke nna ka ga lapeng laka o ke ausaka o la ngwanaka o la ke ngwanako hae ke last born o nna ko hae. So re tlo tlhakantšha dilo tše re tlo di bolelang re na le mathata nna ka lapeng laka ke na le mathata ke na le bana ba 3 ke mošimane o i-1 le ngwanyana ba babedi ngwanyana o sekolong. So bana ba ka ba babedi ba dutše mo gae mo a ba bereke a bana lucky tša mmereko ga mmogo le nna and then re tlhakana le mathata ka mara lapa laka go na le go tsamaya dinonyane go lla maribiši so go tsamaya le dinoga di ba teng go be le ditšhita dingaka ka mo ntlong le megarutsane re ba le megarutsane e mentši ka mo ntlong e re ge ka re tšatši lengwe ka re o tšhumile nyana sa go tšhumelela o kry ditšhita dingaka tšela di a tšhifta le megarutsane eo. So gape le mahlatsi a rena one and nna ka mo re sa berekeng le ge re ja ka sokolo re fela re lata dijo gae go bolela nnete ka bona gona motho a berekang and then ke na le bothata ba go lebala le nka bolelena no ka maybe time ke ra le bolela nka ka thola ka kera ke sa tle ke le kwešiša le reng and then se segolo gape ka mo se ntshwenyang kudu gape ko hae re bana re ba bararo re thwasitše ke ya bute yaka ke nna ke last born godimo ga batho ba re thwasitšeng jwalo ga gona motho a thušang batho ga re bereke ka batho mola nne ebile ke itebeletše le bothata ba re ke ile ke tlhaga thwasong o na le 2 years so ke ne kgone go berekiša dipheko tše ke ne ke di berekiša no le dipheko tša bakgalabe ga ke sa di tseba di tswile ga mmogo le ditlhare ga ke di tsebe le ge motho a ka tla gore ke mothuša ko mothuša ka kane ke sono kana ke sa tseba selo and then le and then le mo mmeleng wa ka mmele wa ka ga o botse ga o monate ke no nna ke phela ka mahlabi and then ke boe go lora ke sa lora next ke didn't know lora before ke ya thwasong le je ke ileng ke fitla thwasong ke la ka lora nyana after mo di a tswalle ga sa tla ke lora la nna no mo gae maybe this nkare ke lorile gabedi and a se kgale le gona ke lora ke le ka ndumbeng ke robetse ka ndumba ke robetse le mmaka so a ke robetse le mmaka mara mmaka na robetse dumampeto nna ne ke robetse mo fase so ke lora go ba le motho ka re wa tsena bile mma o re ke di bone wa mo kwa motho ka re o lwela o tsena mo lemating na ke ra manna ke ko selo ge se kgale bile ke a emelela ke o bula lemate ke bula lemate ke kry-a e le ngwanyane o mongwe ga ke motse wa meriri ya mahlafahlafa mowe ke ge ke phaphama and then le ke na le bothata bo thomile this year bothata ba ka ge ke ya lehlapong hlapo la ka le tswa le ntšintšintšintšintšintši ke lekile ka tleliniking and tleliniking a senke ba kgona go nthuša selo and then ke ya 2 days la bitere ke fetša nne ke kgona go tswa le 2 weeks tše dingwe tla no fela ya re di gopola thank you e fa mma go rena le kopelwana ka fa Thobela ntate Kakapa le tate Moremi ke dumediša ka moka le ba ba ka mo ara kgašo
nna ke ne le bothata ka lapeng le ke dulang ka lona laka. Ke tshwenya ke mankgakganyane, ke tshwenya ke o re tšatši le lengwe ke robetse gara bošiu. Ke tlo kwa nkare o tsamaya motho ka mahara ntlo, di-full step di tla ko kamore ke le gona o felele mo monyako. Ke phaphame ke lebelele ke sa bone selo. And then ke ne le bothata gore he ke robetse bošiu, o kry-a ke robetse, o kry-a ke tsoa ke tsoa ke o re nkare ke tshosa ke something, ke tsoa ke re butlu ka speed. And then he ke fetse go tsoa ka mokgwa ke ne le bothata wa re, and then he ke robetse o kry-a mmele wa ka o nkare ke tswela ke badimo, mmele wa ka o shake-a o otlhe. And then ke ne le bothata wa re mo diropeng tsaka ke tshwara ke bogasho, ya oma maoto a ka mo diropeng. Then ke le matsogo a ka ya oma. Ke ne le bothata wa gara mokokotlo ka go a fisha, then o tle mo lethekeng mo letheka la ka la opa. Ke ne le bothata wa re le dipono ga ke sa natswa, ga ke sa di bona. And-e ke ne le bothata wa re le matlhatse a ka ke tshwara tšhelete nako ele no ga ke sana le tšhelete ke e tshwarang, and-e le batho ba ntlhoile. And-e ke ne le bothata wa re and then ke tsamaya ke dilo mo sefatlhogong. Ke lebetse lebetse mathata a lena. ke ne le sejiso ka mara dimpa sa tsamaya ka mara teng. Ke re nako nkare o dutse nkare ke something sa dlala ke re se tsamaya ka mara dimpa tšaka. Ke ne le bothata wa maoto ya opa. Ke tlela le phišo le kry-a ke e swa le mo sefatlhogong. Then ke tsene ko lapeng la ko gae. Ko lapeng la ko gae o ne le ngwana wa mošimane la se bona ko gae. O ne le gore a re roge re sa tsebe gore re modileng, a ba roge le mma motswadi. A ba re ka ba le ka mara jarata re ebile le tlo tswa ka mo la ntšhia ka mara lapa le. And-e a e fete. A e fete mma gore ena a e fete re nyaka ditaba mo. Magagesho re gopela gore re hwetseng ditaba ka mo ka le seke la tšeatše di la di beya ka morago. Le ya kwagala gore ge le swantse le bolele tše dingwe le swara ke moya le ya di tlogela le tabogela go tše dingwe. Jale re tloga re nyaka ditaba ka moka ga tšona, e ka be di iša dihlong di segiša di baba di a jwang re di nyaka moo. Ba bangwe ba bolele ke tlo di gopola. Magagesho mo re mmerekong mogala bo o titimile boroko gore a tla kwe mathata a lena, a ke nagane gore o ka re o tseba ditlaišego tša gago wa lebala mathata a gago a go tshwenyang mo bophelong. Re kgopela gore re beng serious mma gorena kgatšedi aka e tšotše re le kopelwana le bomma gorena batho ba titukiša ga botse mole. Nna ke kgopela thuso ntate Kakapa le ntate Moremi. Go tlogeng ke no reng since ke sa thoma go bona kgwedi, a seng ke ka ba le tše di normale ka mokgwa batho ba reng di ba normale bo ma 3 days. Ke ya bo ma 7 days kgwedi le go feta mo ke tšereng serious ke tša go feta ke ile 2 months ke sa khutše. And then ka mo lapeng ntate Moremi re tshwenya ke dikatse. Ge mma motswadi a le ka ntlong ka nako tšela tša bošiu a re o tshwara thapelo, aowa dikatse tse di ema di kgona tšoše di kgona ka moka tša ka mo ntlong. O kry o ka re di tšhielelitše di dutšiso ka moka, e nngwe e tla ema ka gare ga mo gare ga monyako di surround-a like ka mo a robalang. And then tše dingwe
di phela di ya ka kwa chemist ya gae. So ka mo ntlong go ne dilo tse di sepelang bosiu le ka masa o tla no kwa ka mo ntlong o ka re go wa dilo letse ke re ka kamoreng yaka ka re ke dukwa ka moo o ka re go wa dilo di thula di wardrobe or di dirang a ke itse mara o tla no kwa dilo di ntse di wa di sepela. And then ke ne le gore ke robetse ke be o ka re ke motho ke tsošiwang like o ka re ke a šikinywa nako nngwe o ka re ke voice e re tsoga o kwelle. And then he ke tsoga ka nako re bolela ka bo ma past 12 to 1 go ne le nonyana e lla snacks a ke itse ke mollo wa eng ka mo a ke kwešiše gore e ka mo jarateng cause re gaufi le thaba ka mo fase ga thaba so e lla mo motharing bjana o ka re mo jarateng gore ko thabeng. And then le mello e me snacks ke kgone go utlwa ka mo jarateng se se nkwešiše mohloko kudu ke rile ka le lengwe la matšatši ke tsoša ke tšeo di ntsošang ke tsebe gore tla re ke tsoša ke eng ka kwa motho a ke tima ka mo jarateng. Lucky enough ne ke išitse ditlhoko le festere motho o gabotse ka morago a ke tima ebile o nyakile owa motho ke motho wa mosadi gore ke kgone tsebe gore ke motho wa mosadi ka ga nyakile owa a rile iyo ka kgone notice gore no voice e ke ya motho wa mosadi. ema pele ga itsedi yaka o tsoša ke dilo tše di go tsoša jwang nkono tlhalosa tabeng ya go tsoša ke dilo. Ke no re go no tshwana like ke robetse o ka re ke no re mane ke kwa o ka re voice or ke a šikinywa go tla lentswe le ke no reng lentšu man ka mo tlhogong ke ntse ke robetse le re tsoga ka pela. And then he ke tsoga ke le motho ke tshogileng ankere nampile gore o ntlwa. And then he ke utlwella ke gona mo ke kwang dilo tše di snacks tšewe mara mo gongwe ke tsošwa ka ge like le kgone gore tsoga o bone e nngwe sale ya ntsoša ne le montshare ke tikutlwa ke se ga monate. nto e go tsošang ke badimo goba ke bona batho ba ba bošego goba ke eng go no ba wena o nagana goba go ya le ka seemo se e leng gore o ba mo go sona. Ke Holy Spirit. Oh Holy Spirit. Awa ke moya wa modimo no gore ngwanešo nke o bone bonenyana motlha mongwe di tla sepela ga botsana o bone wa botša ba bagolo bjanong mo gongwe mo ra fiega go bolela. Alright well o ile go tsoga wa kwa lentso la mosadi a ewa godimo ga ntlo. A ke tima ka morago ga ntlo. Alright. Gore ke tlo kwa gore ke lentso la mosadi motho o ka re o misitse step because furu he ke tsoga na tsamaya ka loto furu he ke tsoga ke ile ka ko morago ga ntlo. And then go ne le mo gongwe go soft ke bone motlhala e ntse e tla o mongwe o wetse ka no go nagana gore maybe iyo ewe ke ya gona moo. So wena dilo tše di diregang ka kua ga geno o a di bona. I can't say ka moka mara bonnyane bowe ka kgone butlwa bo bongwe ka kgone go bo bontšhwa a ke se go bontšhwa ka kgona ke go tla a bigger picture like senepe sa gore ga o ka dira so o tlo bona so go so o dire so bjanong ka gore ke a tšhaba a ke kgone go ya ko ema pele go tla a bigger picture e re dira so. Nto o e bonang e like video ore o bonang ga botse. Ke no reng a ke re like a picture e ka se kgone go go fa gore dira so maybe like go ba le ntho e leng gore wa e bona o ka reng ke video o bonang ga botse maybe re kwešiše. ke tla re ke o bona tšeo tša ko di dirang gore go sepetse so nto go direga so le so le so le so and then go jiko lebelela kwa and then go so le so le so e ba ka mokgwano mara anke ke
ke di šalela morago di kgone go tlhagelela di re dira mara aowa go bolela nnete a ke etse ke a fiega a ke dilo tše o di bonang go thwe ge o ka dira so go tlo o diragala so ke dilo tše di tshošago tše dingwe di a tshoša ntate ka kapa le le gore ke fiwa di-preparation mara nna nka se kgone go di emela ga go instructa batho ba ke instruction ya gore go ka ya so o tlo save ka mo lapeng go dira so o setse o dire so o se ka rotoga ka mo wa tsa ke rata go tseba disoso tše ke rata go di tseba a ke re bjale re gopole re kua gae re tsheeleditše ke motho a sa kgoneng go kuša gore disoso tše ke maybe ba re go tlo ba le kotsi tsamaya maybe o rapele goba tsamaya maybe o nyake se sengwe se se dirileng sa go swana le oil goba metsi wa rapelele o gaše ka gae kore re duma go tseba disoso tše ke bona o ka re mama ka kua o emiša letsogo ke kgopela go mo thuša matlo fetiša ka bone o ke ile ampotse engwe kore go na le gore ga a bona selo ka re ke motho a bonang maybe go tlela ke a ke itse ke re ke badimo gore bjang ba mmotse gore tsoga ka speed o tswele ko ntle ka tšatši ngwe ke ile ampotsa re mama ke lori ke ba mpotsa ba ntšhišene ba re tsoga ka mo o tswele ka mo ntle o bone tšhwene e tsamayng ka mo jarateng ya ka gae and-e le tšatši lengwe ke ile ampotsa gore ba ke ile ba mo tsoša yena o a legwala o ba lefiega nna ka ba ka re mfona re ba kile ba motsoša ba re ka re a gile a re a fetša tsoga o tswele ko ntle o pote rumauso o eme so nna re tlo go šireletša o tlo bona se se diragalang ka mo morago jwane ka ge yena le lefiega ga a kgone go ya ba gešo go ne le ke kwele a bolela gore ke Holy Spirit go ne le dilo tše dingwe kore mo bošegong moroka go diragala dilo tše dintšhi go ne le baloi ba ba kgonang go tephetoša badimo mo bophelong ba motho ba mo guida ba mmotša gore a dire eng a se ka dirang go fitlha mo ebile bona ba mo nyakang gona gore ba swantse ba mo kry-e gona wa gopola moroka re ile ra ba le taba ye nngwe mo ya lesogana tsoko le re go nako tsotlhe ga a nwele jwala le njo le mo romela nokeng gore a ye ka nokeng a ye go tlhapa ka nokeng mara ga a le sober ga e motlele taba yewe jwale o ka kgona go bona gore sesi e ka no be le Holy Spirit goba yena ka nako nngwe motlho mongwe a bona a ye kwa o kare ke Holy Spirit mara baloi ba kgona go go bitša gore tla and then ge o ka be wa tswela ko ntle bona ba tseba gore go šetse o tswetse ko ntle ba tlo go kgona jwang a ke bontšhe gore mo o romelang ke badimo le mo o romelang ke Holy Spirit ya bolelang ka yona a o be le fear because dilo tše e le tše pedi di go romela ebile di go fa le protection mara baloi a ba go fe protection ka baka la gore ba mo morerong o bona ba leng mo go ona family le go ba jwa ya ba jwa moroka ba jwa batho ba hloka dikalafi kgaetšedi ya ka we o ne mengwage mekae reaching 25 o reacha 25 o tsena sekolo goba o feditše ga le ka fetša matric okay and then o dirang ntle le go bolela le Holy Spirit go duane aowa no ke motho ke dutše ka gae o no dutše o tsena kereke o bolela nnete ka e tsena ka e etela ko kerekeng e o e tsenang o a profeta go le go yona aowa ka profeta bana o ka botšang ba go gore wa profeta ka re boprofeta o swantse botsebe ko wena aowa ge o le kua kerekeng Holy Spirit o bolelang ka yona e go etelang mošego ka kua kerekeng ga nke go etela
mowe ntate ka kapa a ke tsebe ka gore mo ke no kry-a ke le ditšhila nka se confirm tse dingwe a ke di bone mma go emiša letsogo ka mona a le kerekeng gantši o na le go wa go badimo. wa badimo ka kerekeng and then ga a wele ka baka la gore o ka gare ga kereke mara o wele badimo le mo diraeng re kgona re mo dire selo a le modiriselo o ne o boa te tsogela yena a ke re tono mo maybe nakong sometimes a kera gore maybe o tlame re mo tsoše a phaphame ke kwile gore o thwasitše mma gorena tama o dula ga gago tšhe ntong ba gago e kae teng kae ga geno ga gago waka ga gago o nyetswe ka nyala ke paletšwe o tekagetše motse fela wa gago wa titulla fao okay and then o mongwe a thwasitšeng kuo kore nke o iše le kopelwana kua go yena nke re kwetša gage re fe ditaba mma gorena ba geno o ba kwele ba boletše thobela Thobela wa bolelang ke re filwe nna ke sa dula ka gae tokelo ya go tla pitšentše kgolo re kgopetše go mma motswadi o paletše go tla ka baka la bolwetše ka gae ke ngwana mafelelo ka gae re hlakana le mathata re tlhakanang le mathata ke thwasitše ka 2007 ne ke sa le monyane go ya thwasong ba no mpoditše gore no o phela o ewa o le jwalo le jwalo okay ke ile thwasong go boeng ga ka thwasong ke buile ne ke na le tlhatlho e nnyane mara he ke ntse ke gola tlhatlho ela like ka thwasong go fiwa tlhatlho he ke gola tlhatlho ela a se e leng gore nna ke re e tsamaya le mabakaka ka thwasong ga o tsena ke ba maybe ba go botsa gore o na le modimo o itseng lo itseng lo itseng or wena modimo wa gago wa fitlha wa ba botsa gore o na le modimo o itseng lo itseng so dilo tša ka di tsamaile ga botse thwasong go ba le taba ela ya gore o sheile go na le modimo wa šetšeng o tswelela nka no re nna ke o bona gona jwale ke godile e šetše ke kgona go tseba gore badimo ke eng badimo ba tlhatlhiwa jwang ke tsene ka lapeng re ke tsene ka lapeng la gešo pele ke tla motšaka ka lapeng la gešo go na le bo mankgaganyane la gešo go na le ke dintlo tše pedi ka mo ntlong ye kgolo ka mo monyakong wa ka mo pele le ka mo morago ka mo lefestereng la khiši go dula bo mankgaganyane ka mo morago gantši ke mo re phelang re like he re dutše re dula gona le ka no re le dutše la no ba bona ba feta mo dihlogong tša lena bo mankgaganyane le ka mo ntlong ya ka mo morago bo mankgaganyane ba dula mo menyako ka mo ntlong ya ka mo morago ke ntlo ya mokgekolo le ya setlogolo le ya ngwanaka everyday he le ka dula mola go tšwa bo mankgaganyane le no ba bona ba etswa le ka no bona o ka re o tswile mola he ba etswa ba re phupha ba feta gona mo go rena mo o ka re ke ba re phupha so mo gating ya mogae go na le he o ka tsoga wa tsoga maybe sa le forogo ho o tswela ko ntle mo gate mo dipaleng tša gate o kgona o kry-a go na le o ka re ba tšholotše metsi mo gating mo jarateng mo gae go na le o ka re go epa serunya gantši he le ka bona se epile ka mo pele se go a tloga go sa le go bona ko monyako maybe wa khitšhi or mo go na le mohlare mo ratang go dula gona le ka kry-a o ka re go epilwe gona moo nngwe a go robadiwe gae gae ga o ka re o robetše mo dima masenke o tla kwa o ka re ka tšatši le lengwe o kwa o ka re ba tšhetše santa ka tšatši le lengwe o no kwa o ka re go nna ke no tša as modumo wa noga like gore tšhatšhatšhatšar ga e fitlha mo o beyang dihlogo gona
motsamayo o felela gona moo. Mapele ke kwele o bolla ka modumo wa noga kapa eng? Ya nna ke no itsere jwale ka modumo wa noga like a ke tsebe gore noga e tsamaya jwang mara motsamayo ola o re napine mo o beeleng tlhogo o ka o feletse gona moo. Okay. E nngwe gape ke ka mogae kore ke reng re kwana ka polane re le bana ba motho re felelana dipelo. So ke ka mo ke reng re kwana ka polane re felelana dipelo. O mongwe a ka bolela taba ba feleletsa ba re le gale go tlo wina wena. Ke mothonyana o mongwe nka no re ke bogalenyana ore a ke nyaka gore motho a se ka kwešiša. So re na le ka mogae go šetse nna le ausa ka le abutaka ba bangwe ba dula metseng ya bona. Re na le abutaka o mongwe ga nole bjala ra tshoga le bana ba tshoga wa re roga kore a ka re hlakantšha ka mokaba a re roga mo e leng gore o sa le go feletša go e ba le ausaka a mo direla protection order. So re phela a go monate go phela ka mo motseng o moane go na le protection order ka re nna ke a go bolediša o la go bolediše ke e nngwe e leng gore nna ka mo hae ke bona e sa re tshware gabotse. And e nngwe e leng gona ka mo lapeng la mma go na le ke bitša Mogato a ke itse re ka ba eng mara nna ke bitša Mogato. O ka nagana gore ka o sane ke nyako tsoga ke fiela lebala mara ntho o ka se tsoge o e dirile he o ka e dira tšatši leo he le subela o tsoga o le molwetši. Ke tle mo bophelong baka nna ke na le bana ba bararo. Ke na le mošimane o mogolo o na le 27, ngwannyane o mongwe o na le 13, o mongwe o na le 9. Nna mo bophelong baka dilo tša ka di tsamaya gabotse. Go se tsamayeng gabotse ga gona he nka tswa ka jarata ka mohae ke motho a phedileng mara he ke tsena ka mo jarateng ke molwetši. Sa le ka dula ka gang ka se tlhole ke tsamaya ka se tlhole ke kore le he motho a re nketele ka se tlhole ke eta mo e leng gore sa le ka bona early this year ka di 1 or 2 sa le ka ba ka admitiwa sepetlele. O ka re he ntho la ne nthoma no ka re ke tlhatša madi mara he ke fihla ko sepetlele ba mpotsa gore madi a tswa like mo menong. Okay ho raniwa di-test ko sepetlele di-test tsela he di tswa ba re ha ona bolwetši. So ho botsisa gore madi a ka no te tswela like a no tswa ba re a ba tsebe gore ke eng. So hape sa le ka ya ke na le bothata ba ke reng mokokotlo ho ya dinokeng like he ke dutse nka te chikinya so mo go tlhakanang marapo wa chikinega like o ka re o a robega mara he nka tswa like ne ke na le ntho ke hore ke bone hore e na le bothata ne ke na le go etela ko ausaka o mongwe he ke fihla kwa ke motho a leng gabotse he ke boa gae ke molwetši ke mo ke kgonneng go bona gore ke na le bothata. So le he re ntse re tsamaya o nyaka thušo a o e kry-e he o ile mohlomong ba porofeteng or go bodinka dingala o ka re ba mfella pelo or mohlomong ke nna ke fela pelo mara ke bona ka re ba mfella pelo motho a santse gore a nthuše a re a wena napine go fellatša e le gore ke no bona o ka re anya ke go nthuša ka baka la gore o thomile le go kgotsa or go nyatša a ke tsebe ke ka mokgwa ke e boneng ka gona. So ngwanaka wa mošimane o tshwara matogo mo a tshwarang matogo mara a go bonagale gore o dirang ka tšhelete ya gage. O hloke le seaparo mo e leng gore go koša bohloko go mmotšiša gore okay ke matogo a ke gane ranta yona yeo ba go fileng o palla ke eng mohlomong gore o te tukiše o tla go botša gore
ke tla ya ke tla reka ke tla dirang so ke tse ding tse e leng goreng nna di re kweša bohloko lehatong la ke motloholo wa ka tabeng ya dipono before na bona dilo tse na di bona ha kgopetse thušo a botšišitše na bona dilo tse e leng gore di a diragala he ke re di a diragala sa le a lora malome a hae o re dulang le ena go tlile batho ka mo gae ba re ba tlile go lwa le ena o re go mmolaya so nnete ntho o sa le ya direga e dira ke motho moagišane o re dulang le ena around ha fitlha o kry-ile a se gona a fitlha a bolela gore o nyaka go mmolaya ka baka la gore wa mo šitiša gore o mo šitišang a re tsebe so re phela ha botlhoko ka malwetši ampe re ko gae re tshwere ke bolwetši ba go swana matsogo mokokotlo maoto ke bolwetši bo ampe re bo re swere ka moka mo baneng ba mmaka ba basadi cause ba banna se gantši ba bolela gore ra ba jwa re sonya ke eng alright le romile ke mokgekolo a kera tobela koko paletše ke go tla o ka gaene tobela magagešo le na le mathata ne ene mathata le neng le ona a re lebogeng gore le nyaka thušo ke nyaka go tsena tabeng ye pele go thwasitše wena le ola le mang gape la buta rena o mogolo o le reng o lwa le lena ebile le mo diretše protection order ao first born a ko gae o dula ga gage o dula ga gage yena le kwana le yena gabotse re a kwana ee a rena botse polelo thwi ke goreng a re nyako e bea gore a re kwane le mang goba re kwana le mang re le bana ba motho re a kwana re no ba e le gore ga ra šutelelana kudu mo go bo abuta rena ba ba dulang metseng ya bona ga la šuthelelana go se šutelelane ke gore nka se no tloga ka gae ka yo moetela ka yo eta ga gage ha na le modiro ke mo e leng gore re aya batho ba ga magapeletše ge le ne le noši le bana ba motho ka kua gae le bolela se kae Sepedi. e O bolela Sepedi. polelo a rena e tlhakane le bolela sepedi le se kae le matsonga ga botse goba le rena ga bo rena ke malobedu so rena re belegwe le go golela mo that is why re sa bolele selobedu re bolela polelo ya Sepedi gantši le ya Setsonga alright ba re a ba šutelelane moroka kore go šutelelana ke go etelana ee go etelana a kere he re etelana motlhamong ke gore ke tle ga ka kapa ke re ntate ka kapa o tsogile jwang so a se gantši he ke go bone rena ko hae ga mmaka le ga abutaka re dutse re kgaogane ka teraka he ke mmone ke rile thobela ke ka mogowe napine he o na le modiro ke mo e leng gore ra ya modirong mara yena o atla ka mo hae a tle a tlo checka makoko alright a re e tlogeleng o sa le ngaka nka se re ke ngaka alright o sa le ngaka Na ke tsebe ke arabe ke re ntate a la thwasa gane re thwasitše tatso ke re thwasitše ntho e re tshwenya ko re thwasitše mmara le o ka tla ntate ka kapa nka se go thuše o ne ditaola o ne ntompa o ne ke na le ditlhare, o ntompa ne ke na ditsela le ditlhare teng tše ke tlileng ke di rwele sa mathomo ke na le ditlhare go epa ga ke tsebe go epa ga ke tsebe setlhare nka se botse re setlhare se ke o eng thwasitše nako e kakang ke ile thwasong ka 2022 ne wa ya boane ke boile 2024 November 2022 2024 Mm.
ngwago ka moka a senke wa epa ditlhare a senke pa ditlhare ke this one long story a senke repa ditlhare botse nna ke a thwasong tate Moremi go bolela nnete nna ba mo rile re fitlha teng re thwasa te bampotsa ba re ke ngaka tshupe ke seporofeto le seporofeto sewe nka se go botsa gore ke ntho e jwa mo go nna senke e le gore ge le ya thwasong le be le boditse ke mang gore le ne badimo ke nokotse re tsamaile batho ba ba mmalwa yong ba ntse ba mpotsa gore tlame ke thwasong wena ka bo wena a senke o ne o tseba gore o ne badimo and then ne ke na le go lora ke bontšhiwa so o be o lora o bontšhiwa ne ke na le go lora okay and then ke fitlha le gona ke ya ke tlhaloša bampotsa ntho so ke tlhaloša ke re ntho so ba re awa o raya ke yone and then pele ne ke kgone go go botsa gore nka nna so ka re ntate ka kapa wa tseba go tlo direga ntho e so or o tlo diragala ke ntho e so vele ntho e ne tle go direla so since ke ya thwaso le ditoro tse ne ke di lora ga ke sana tsone so ge o be o le ka thwasong o be o bona re mo ke a thwasa ke a rutwa ke a hlahlwa gape o ka se sele ke tlo tshegane ke itsena ke tlo reng ke tlo tsheya because di na le nnokong di etse ngwe di kuša botlhoko alright no and a di kuša botlhoko o ka se tsebe gore o ka di tlhaloša mare e tlo ba a gone molato ngwanešo a re se ke ra tsena maybe re le ka thoko ya re ka di tlhaloša and before re feta ke go na le ntho ene ke e lebetse ke na le bothata ba re mantšu bana ke robala mmele wa kwa tlhotlonta ke raya ke dingwaya and then ga ke seno tima le bone ke kwa ka re ke dula ke rile ke bona ntšha or monang pele ne ke re ke monang ntho e ntula mo sefatlhogong and di a nloma ke re ntho laeteng every day ya ke robala di ntira so ba tseba go ne ntwa go kuša botlhoko ya go swana le gore o be ngaka o bajwe o se ka tseba re santse o tekalafe jwang e kuša botlhoko yena ntate Moremi mmele wa gago wa loma go no nyaka ga ditaelo tše e leng gore santse o di berekiše tša go swana le bohlonya seboka molaka monoko maripane makgona o dire pitša o nwe o lwantšhane le sebabo se se mo mmeleng wa gago o nyake tlhare tša meleko o hlape ka tšona o bo o futhe ka tšona dilo tše di sepelang mo go wena di tsamaye bongaka ga sepapadi ke nto ngwe e santšeng re e tsebe gore bongaka ga sepapadi nako e re e dulang ka thwasong a re dule nako e telele ka lebaka la gore badimo ga bo re na ba ne tšhelete gore go roša re dula nako e telele ka thwasong ka lebaka la gore re nyaka go ithuta re ka kitimišana le tšhelete batho ba tlo tseba selo ke bolela ka mehla le ka matšatši gore batswadi gapeletšang gore ge bana ba thwasa le ye mo ba thwasang gona le ye go nyaka go tseba gore bana ba tseba eng ene ge le kgwetša gore bana ba ga ba tsebe selo se ke la jagela go ba goroša o seke wa re o le motswadi wa kitimela go reka dikgomo go bitša mabili dijo tša ditlamo gore di tle ka mo gore batho ba tle ba bone gore o dirile modiro o mogolo se ke la jagela gore le reke di-case tše ntšhi le rekela dingaka e le ge e le gore ba goroša motho e leng gore ga a tsebe selo motho a sa tsebe selo a dule ngakeng gobane ga e re tseba re goroša ngaka gonjole ke nyaka go le lemoša nto nngwe teng ye e leng gore le swantše le e tsebe nto e leng ka mola gae ke teko ene diratše e leng gore di romela dilo ka mola gae di romela dilo tšela ka lebaka la gore ba tseba gore ka mola lapeng le la ga magapeletša go ne ngaka tše tharo moleko ge re o romela ka mola santse o be strong gobane lena le tswang go thwasa le tswang go tšea merwalo wa badimo le tlileng le dipheko le ditlhare le rumotse baloi ba ituletše batho ge ba feta kua ga bolena ba re ka mola ke ngakeng tše di-strong ge ba foša pele ba tlo fitlhelela ba thoma ka lena le mo le kwang ke le botšiša kere le dingaka na ene wa bona ge o thoma ore a ke sure mara ntong ba ile gona ka mola e thoma o ba bothata ge o ka no thoma wa re o le ngaka wa sebe sure gore o ngaka mara ntong ba ile gona dipheko di le gona ditlhare di tletše sejare re tlo thoma o ba le bothata
gobane dilo tsela di leng ka mola di tlo berekisa ke mang ene nako nngwe ka mogare ga bongaka ne mama maybe like ke no fa batho thuto re na le lengelo ila gore bontšha ditoro le e leng gore ntate Malefo ka ge e se ngaka ka no tsoga a lora ene toro ga ge ya phethagala e se taba re sontse a thwasa e le lengelo ila go fatlholla motho gore phafoša motho o la gore tsela a sepelang go yona o tlo wela ka gara mathata re na le bothata ba gore batho ba bantši a ba kgone go kwešiša mangelo ya tshedimošo le mangelo ya e leng gore a nyaka merwalo ge badimo ba retsa mo o thwasa ba tlo go botša gore o ya go thwasa ka lebaka la gore motho a leng mo go wena ke mang o be a bereka bongaka ba mohuta mang ene a go le ngaka e tšhupja ya go se epe dihlare gobane tšhupje e bereka ka gore e lora dihlare ya tsoga ya go epa dihlare ya tla le dihlare ka gae ya boa ya fodiša batho gape e lora taola ya nageng go sasa ya topa taola ya tla le yona ka gae ge badimo ba nyaka gore bereke ka ditaola gobane go na le tšhupe tša go bereka ka tše e leng gore di phekolela ka moya fela go na le ditšhupe tše di beng di berekiša ditaola mara taola tša bona e se tšentši so gore go loke ka kua lapeng la bolena re swanetse re kwešiše re o lokiša lapa lela lena leng ene ge e le gore le tšwa go thwasa a le tsebe selo re boneng polane e leng gore re ka le thuša gore le swanetse le direng ka taba gore a go ka se dule dintompa ka molagaeng le sa tsebe selo le tlo go batša ba gobane tlhare tše di dutšeng ka kua lapeng la bolena mmerekwa tšona e tlo ba gone jale wa tseba go o nyaka go bona gore go botlhoko o ope ke tlhogo o le ngaka o se ka tseba re santše o no tšea monna moso o tshume o orele ntwe simple o opa ke tlhogo moethimole o le gona mola go no kgatla mola go omiša go no kgoga tlhogo ya tsama a o kgone so nako ngwe o kry-e o baiwa o bolaya ke teng šathomešile mola o ka no e kgatla wa itšhala ka gare ga metsi a mannyane wa nwa teng ya ema so nako ngwe le baiwa dihlare di le gona ka malapeng la bolena mara ka lebaka la rao di tsebe motho a ka ba kgwa setlhare ntse o se lebeletše se le gona so ge o le ngaka o thwasitše ka nnete o ne badimo e le gore ko thwasong ko o tswang a senke wa rutiwa dihlare nyaka ngaka e go rutwe dihlare ge e le gore ka nnete o na le badimo ene ge e le gore o thwasitše go se gwa swanela gore o thwase o swanetše gore o rie jwala ba go phuphutha ba go bušetša dilo morago go na le tshepedišo e leng gona ya motho e leng gore o thwasitše and then e se maleba gore a ka thwasa then go na le tsela ya tshepedišo ya go tšea merwalo go e bušetša morago gore badimo ba le ba kgone go molokolola ba tsebe gore motho ga se ngaka motho mongwe le o mongwe le o mongwe o ne le badimo mara badimo ba a se ba go thwasa ka moka go ne badimo ba go fatloša gore tlhokomela mokete o tlo go gobatša then go ne le badimo ba nyakang merwalo ya bona ye ba išaileng e le go nneo e le go mpho ye ba go fang yona ya gore o ye go alafa batho jwale re tsena ditabeng lapa la bolena le na le mathata why le dula le dikatse le dula le mankgaganyane go na le dintwa go na le malwetši lapa le a berekiwa ene ge o ka bona lapa le tletše ka dimankgaganyane mankgaganyana a se nonyane e right nonyane ya go šomiša ke batho ba babi a se nonyane e santše e dule ka gare ga motse e dutše ka gare ga motse di ntše di rasa ka yona mello yela ya gona le tlo ba le lešata ka mogae le tlo felela na pelo ka mogae o mongwe o tlo fetša bolaya o mongwe ka mogae nako nngwe gore lešata le tsoge le tsoša ke dilo tše re neng le tšona ka gare ga lapa then mama o ga gago tšere ntompa gago o ešitše ga gago go na le tsela ya ge ngwana a se a thwasa ya gore a ka kgona go tšea merwalo a iša kua fela dilo tše ka moka di ya ka tshepedišo le setšo sa geno gore se reng se dumela go thoma kae go fitlha kae
gobane ka nako nngwe ngwana o kry-a thwasitše malome ya go tsena kereke e rileng mmage ga a nyalwa ntombe ga e nyake ka kua gae then go na le tshepedišo e leng gore re kgona go sepediša dilo ka mokgwa wa go phasa ra bitša borangwane boramogolo bomma malome ba tla ba phasa ba kgopelela ntombo re tswe e dutse ka ga bongwana gobane ka mo tumelo ya ka mo bagana so le mathateng a e leng gore a lokišega go ne le fofonyane ka kua ga bolena ene a le lemoge ga bona a re ya ditabeng mamane go ntse le ngwaga o fedile ke ra ge re šetše go no ba o le motho o lebelela tša pele ngwaga o fedile ya ngwaga o fedile ene potšišo ke gore re be re ne le go lakatsa gore ngwaga re wele ke tše dibotse a na di kae 6 months e fedile ya mathomo ye e šetšeng o dira eng malapa go swana le a bolena tšhelete a e dule and then bagonyana ba tla tla mare ba tla sepela gobane ka nako ye nngwe go na le malapa a mangwe ke le mogonyana ke kgona go rata mosadi o e leng gore go na le phoofolo e leng gore e šetše mothupile ka kua ga gago ene go botlhoko gore meleko e wele dingaka re tlo phološa ke bomang ditlaišago tše le leng ka mogare ga tšona le dingaka tše tharo ka molagae re nyaka gore go emiweng ka maoto re boneng gore ka dirang nako e sepetše se se ga le so ko mogolo ba ye nako ge rena re le mo batho ba bangwe bophelo ba bona bo tšwela pele bo gabotse ebile le mathata a gona ene ntongwe ye ke nyakang go go botša mama bongaka bo kotsi ka lebaka la gore ge le ya go thwasa go ne le batho ba leloko ba ba sa rateng go bona medimo yeo e tla go lena ngwana o kgone go ya thwasong a se ka lora selo mara a tlogile ga ya lora lebaka ke gore ge le le ka dithwasong le tsamaya le botša mang le mang medimo e leng gore e lefa merwalo ye gane go ne le ba e leng gore be ba duma gore lo tše nke be ba efa bana ba bona then ba ya go lebelela ba be ba bona maatla le bogolo le dimpho tše e leng gore badimo ba tlo go fa tšona ba boa ka lebaka la gore ke ba ga bolena ba ya go tswalela ba phasa kua e leng gore no o phasitše gona ge o eya pušo ye nna nka lefang ke ya gore ya mathomo santše le kwane a ke ne nako ya ditshele gone jwale gobaneng nako e tsamaile matšatši a ile mengwaga ile ge e le gore manyalo a paletše lena bana ge a ba hwetše manyalo ene ge e le gore go ne mo le rileng diphoso gona re le thušeng diphoso tše le leng ka gare ga tšona re di lokišeng o boletše polelo nngwe ya gore mme o a rone bothata ba sejeso se a bolaya ene sejeso se kgona go tlhola gore motho a be le mathata mantši ene sejeso se alafega ene sejeso batho ba bantši ba go ba le sejeso ba na le di-ulcer gobane sejeso ka bo sona se kgona go tlholela motho phišo sejeso ka bo sona se kgona go sepela se senya ka moteng sejeso ke sehlare se e leng gore ge ba se dira ba se iša go motho e le ge ba nyaka go bona ba mo gobatša goba ba mo tlholela malwetši a mangwe sehlare se se seng sa loka se sentšhitšweng ka morero le dipolelo tše mpe gore se tle se go bolae ka gare ga teng ya gago gore a se tlo hlola tshenyo ka gare ga teng ya gago ene a re tsebe gore se ne nako e kae se le gona mo go yena ntwe nna e nkušang botlhoko ka lapa le la bolena ke gore malapa ka moka a ka se kry-e mahlatse la bolena la nowela ke mathata malapa ka moka a ka se kry-e tšwelopele la bolena la no tšwelela la no hlagelela ke gore go no emiwa mo go teng go ka se be le dingaka tše kaka gomme la no wela ke meleko le le ka moka go
na le meleko e mengwe e leng gore e ka re wela ra se e bone fela ka lebaka la gore go swana le dilo tša go swana le mahu ke thato ya modimo o ka rata go le bona modimo a ka se go bontšhe lona mara molwetši a bajwe ngaka e palele ko go mo alafa and then gona mo ke no se fete gabotse kudu ebile go bajwe wena ka ditlhare tše e leng gore le go mbele nka re tšea pee ke reye mola ro diepara o bua le tšona fela o tepoletše wa re a senke ka epišwa ditlhare a senke ka rutiwa so a ke nyake go ba ngaka ya go blame batho ba bang mama ke nyaka go ba ngaka go go fa maela gore se se go paletšeng mo gongwe se leke mo gongwe o rutiwe o kgone go ba le tšwelopele mo bophelong Taswa ke tlile go lena ke ngwaletše dipitseng tše kgolo ka bane ne ke kgopela thuso ka gone ke bona gore a sa farega and vele ka bongaka le thwasitše poleke e one ae o molomo o o thwasitše molomo o thwasiko a thwasitšeng gona mara lene o buile le swana ka moka o a thwasitseng pele ko wa thwasitseng a sa le monnyane nna le abutiaka re tsene ka ngwe motseng mara ena mpoela pele gore ke nyako o kwešiša gore le thwasitše ke ngaka tše tharo tše o tharo mollo mongwe ne kobela gage o molomo na mara ka moka ga bona le ne o buile le swana and then ga go ne mo le ileng la dula fase le bana ba motho le le ngaka gore le bontšhaneng ka tsela ya lena ya bongaka gore go ka be go diragala eng aowa ga gona mo re kile ra dula teng and-e le mo ke ileng ka kwa bohloko teng ke ile ka kwa bohloko ngwana ko ga e kabe ka re maybe one take ore bjang o ke ile a lwala a swere ke loto a re mo nna re setse ke di bone phela bona loto la ka ke swere ke loto and-e ka tša gore which means a mpotša sone o ra gore nna ko ntšha ka chemisting yaka ke mo thuša senke ke mo fa o ya gore a ke tsebe selo gore bjang ke no go gomola ka re ai tsamayang le bone gore le ya kae le yana iforosa e gopola o ke lampotša bjalo ga e thola kwa bohloko ke re maybe thambile ke re modimo le badimo ba ka banteng ga e kwa bohloko o llela go nna nako ngwe ke no tšea tšona tša go tlhapa tše obvious tša go tlhape ke a di tseba di washo eng kane ke berekiša tšona ke mofe ke re tsena o tlhape mara ya gore ke mofe gore a nwe ore ke yo motlhatlhoba wa pala o berekiša diwasho go nna go na le tlhare go na le diwasho tše e leng gore wa di reka wa kgona go direla sewasho sa gago se e leng gore ke sa gago o ka direla sona sa meleko kore sa go alafa tlhogo sa go gaša motse sa go alafa mahlo sa go alafa mokolo o ka kgona go direla sona nke be ke itiretše kgale ka matlho a botlhoko go ya nneteng ditlhare tše ke tlileng tsona like a ke itse ke re ke motuntu gore tlhare tše ke tlileng tsona ke tlhare tše ba ile ba mphuthelela tsona ga mmogo le diwasho tšewe di tsamaya le sa praise mara gore ke tsena shopo mabeke di reka gore ko epa setlhare sela se le mola ba re ke meleko or whatever ke na le yona ba re ke meleko ya motse moleko wa eng mara nka se go botse gore moleko o o tlo fomiwa gore ke molekwa ke mogogwane o dirileng mole o šitšeng mole nka se go botse maabane a mabane be ke sane le bana ba ka like ge re no ba re titišitše mona ke bile le bona o ka re go thoma ka 6 re tlogelane mola o ka re go bo 11 mathosana ka kua gane ka ba lemoša gore wa bona pheko ye nngwe le nngwe ge e bolela e ntšha ditaelo if o ne pheko tše 200 santse o tsebe gore ditlhare tše ding le tše ding tše di tlo bolelang ke phekwe santse o di tsebe sewasho ge o re go ne sewasho sa meleko o swantse o tsebe gore sewasho se dirwa ka molora o e leng gore ke ditlhare tše dife gobane sewasho ke molora o e leng gore ko a tlhare tše dife ge e le gore re dira sewasho sa gore ke sa go tloša leswiswi gore re santse o nyake mehlare ka moka e kgonang go tloša leswiswi and then o e bereke ge e fetša o e tšeye o ye go dirang sewasho se e leng gore ke sa go tloša leswiswi diwasho tša ka nna ke tša chemisting no o ka se bokgone bongaka ka mokgwa mama o ka se tsogile o bokgonne bongaka ka mokgwa ka gare ga bongaka ne ke rile ge ke fetša go thwasa ke ntše ke sepela ke le ka mogare ga bongaka
ke dilo tse dintšhi tše e leng gore ge ke dutse le bana ba ka re dula fase re leka go di lokiša. Go na le buka e nngwe ke a e ngwala ya ditlhare tše di sepelelanang le ditaola. Lebaka ke gore batho ba bantši ba sokola, ene tshokolo ya bona ke lebaka la gore ba bangwe ba thwasa le mo e leng gore le dingaka tšeo ga ba nayo tlhatlho wena o e nyakang o le ntse o le lethwasane. Nako ye nngwe re thwasa dipolekeng tše e leng gore tlhatlho ye nna ke e nyakang go wena ke le lethwasane le wena o le ngaka o nayo, a o e tsebe. Ke kgona go bolaya ke bolwetse ke le lethwasane mara wena o le ngaka ditlhare tšeo tša gore o nkalafe o sa di tsebe o le ngaka yaka. E tlhola ke eng? E tlhola kore batho ba bantši ge ba fetša go thwasa ba dula fase. Bongaka bo nyaka gore o tsamaye o sepele o dithuta. E se taba gore ba re o tlo thwasa gantši o direng, sepela o dithuta. Ke direle research nako nngwe ka ditlhare tša gore ngwanešo o bolaya ke maoto, nka berekiša eng go alafa ngwanešo maoto. O bolaya ke maoto a dirang, a fiša, a peina, a ruruga, goba maoto a gage a thoma go ba maso mo fase na. A re no thoba molwetši goba ga re no oretša molwetši, re santse re tsebe pele gore bothata bo a neng le bona keng ene bo hlotše keng. Ene before o ka treata santse o ye go tloša nto e leng gore e hlotše bolwetši mo go yena. So ka mokgwa le leng ka gona ntho le e tlhokang, le hloka thušo ya gore le rutwe ditlhare, le hloka thušo ya gore re le lebelele gore ka nnete badimo ba gona go lena na. Le hloka thušo ya gore re le nyakele gore medimo ya bolena e nyaka eng mo go lena. Fela ge o le ngaka o swanetše o be le tsebo ya dilo tše dintšhi. A go a swanela re molwetši a tle go wena a go botšiše o hloke go ba le karabo ya se molwetši a go botšišang sona. ya Kgaetšedi godimo ga polelo le e bolelang go na le mo e leng gore sa le re a feleletša re tlhakana le bothata mo re tlhakaneng le bothata he ba ntse ba gola bosesi go ra gore go na le mo sa leng ba nyaka thušo gona. Thušo e ka no ba ba e kry-ile, e ka no ba ba sa e kry-a, ke ntho ene ke sa e šale morago. Mo ne ba kry-a thušo gona ne ba filwe tšeo ne ba ba phutheletše or tše ne ba ba file. So he ba fitlha ba di berekiša ka mo gae ya ba gore di baka leswiswi. Nna he ke e bitša ke re ke leru, gore ke e bitša leru ke ka baka la gore le ka tla le ntate Moremi la tla la re phethela tša motse, mara after 2 days or 3 days go tlhagelela o ka re go na le leru like le fitlha le boela mo gore he ke tetebeletseng ka ema motlhamong la mpoa mo. So ke engwe e leng gore he re tla mo tabeng ya badimo nna ke thwasitše ke sa itsebe gore motlhamong ke na le badimo or ke na le matšhelo, mara no he ke godile matšhelwa ke ne ke tsena kereke e itseng. Ko kerekeng e itseng sa le ba re mo go nna wena o swantse gore o tle o tlo thwasa ka mo, ne ke sa le monyane like gore go thwasa go diriwang ne ke sa di tsebe. Ke ka mo kereng motlhamong ke thwasitše ke ya go na le matšhela. Potšišo ile na matšhela ke eng? Matšhela ke modimo e leng gore a ona yena, leloko le e leng gore a o nalo ke le e leng gore ba go e re ko go botse badimo nka se go botse ke le ngaka kare e tla nna ko go thwasiše. A ke re badimo ba gago ke bona ba swantše ba go botse gore ya ga maubane o ye go thwasa thwaso e so, e seng gore nna ke le Moremi ke re e tla ko go thwasiše. Badimo a ba bereke ka mokgwa. So wena be ba go boditše re e tla ka mo re go thwasiše. Ba boditše mma ka gore ha a tle ka mo kerekeng a tle a tlo phetha ka mo kerekeng. So a sanke ba nkiša ka mo kerekeng, ba nkišitše ko gongwe
kwale a ke seo le gore a ba ntirela selo mara he ke gola no go na le mogala ba e leng gore nna ke a mmona o mpontšha gore tsela o di dirileng ba se nkebeng o di dirile ya ga o tsela e nkebeng o e dirile ke go namela thaba ke modimo wa go namela thaba modimo wa go rapela ke mang modimong mogala ba ga santse gore a tle a mpotse gore yena ke mang o ne o tla a mpontšha gore o apere speaker le re keng search keng ke search yona e o tla fela a mpontšha gore o apere jwang he ke namela thaba e be e le gore ke namela jwang thaba eo e leng gore ke a inamela tshwanetse ba e le gore a ke apare dieta ke apere ka mokgwa o ba rileng ke dire ka gona so go feletsa gore fetsa maatla ka baka la gore a ona tlhatlho e e feletseng motlhamong ke re go tlhoka tlhatlho ga ka ke gore ke kwatetse dingaka wa tseba gore go na le phapano gare ga bongaka le boporofeta ene wa tseba gore go na le phapano gare ga moromiwa motho a no romiwang le motho e leng gore ke ngaka goba moporofeta go ne motho mongwe ga a thwasa ba no fa yena melaetša o no tsamaya le botša re mola metsing mongaka mola ore o kgopela gore le tlogele go tliša ditšhila ka mola kolomakang le tlo bona lo tša lena di tlo loka go ba gabotse go ne motho mongwe o ne kgona go lora e le gore mo nageng re tlo wela ke mathata a tsamaya mošate a ya go botša mošate tabele a boa so wena o na le bothata ba gore a o kgone go bolela le medimo ya gago ene motho a sa kgone go bolela le medimo ya gage magagešo go na le jwala ba go phasa ba go botša badimo dillo gore le ka semphe mmereko mare le sa bolele le nna and then go na le ditaelo tše e leng gore ge e le gore badimo ba gago ba ba thebotse ba ba tšeri bao e leng gore ba go bakiša medimo o kgona go buša modimo moaleng a boela mo a beng a le gona ene batho ba sa kgona go mmerekiša modimo a kgona go tsamaya fa bana ditlogolo le ditlogolokhukhu dipolelo tše e leng gore wa di nyaka so wena bothata ba gago o bona modimo o sa o tsebeng gore ke mang a sa boleleng gore ke mang ee gore ke re ga a bolele gore ke mang nka no re nna go ya ka nna ke irile go ra gore ke tšeetswe dimpho tša badimo lebaka e le gore ne ke bona ke kgona go tlhaloša ore motlhamong ba ka mo gae gantši ne ba kgona go tla mo nna ba re bona ntho e so ne ke kgona go itlhaloša gore eso e ra goreng he sa re so e ra goreng mara gona bjanong di timetse ka moka alright nako e sepetse a ke rieng so 2 minutes le sa nyaka go tšwela pele ka bongaka bo goba le nyako re emeng nke re o nyakišišang pele nna go ya ka nna tša ka bongakeng ne swantse re di nyakišiše motlhamong re tsena ka thwasong batho ba bantši re tsena thwasong re sena tlhatlho re sa tsebe gore ke tlile ga ntate ka kapare wena o na le badimo go sasa ke a thwasa la tse re direng eng a re ntšhe mmele kwela e le tlaišang le mathata a mantši a di mankgakganyane tše di le tshwenyang and then re apoleng leswiswi le ka kua gae and then re lweleng gore bana ba be le tšwelopele akere and then ka morago re tla dula fase ra lebelela taba ya bongaka bo e leng gore bo a le tshwenya bana ba bane tšwelopele wa sa tlhoa lora tšea dilora mme santše alafio wa bajwa akere and then lena tabeng ya lena ya badimo le tlatlela le koko ra dula fase le lena ra le nyakela tšona but nke re thomeng pele ka motso cause re tlo nyaka badimo ka gare ga bothata bo bogolo ba tlaiša go ya leswiswi re tlo nyakela badimo ka gare ga dilo tše e leng gore ntho e leng gore re a tsere kua pele e tlo re fa bothata gobane re tlo kry-a dikarabo tše rong so lena le re emele ka mola ke tlo tšwela pele le lena e nngwe ya bofelo e leng gore e gona ka mogae go na le gona jale go tletse polelo la ya gore motho o ka re a ka gwa le nna ne ke le o mongwe a ke na mathata a kgatelelo ya tlhaloganyo mara sa le go a fitlha the stage ya gore ke bone o ka re lehu ke solution
wa e o re ka ga geno o sa re wena gore ke re ka mogae ke phela gantšhi le mma ke motho o mogolo mara šetse a phelela gore wa tseba nna o ka reng ka gwa ka khutša ga mmotšiša gore ga o e gwa o khutša eng ga na se a nyakang go se kgwela se khutša ke kwa go bolapolelo eo Holy Spirit a dumela ka tlhogo wa e tseba le wena polelo go ba taba e a go itseba gona ka itseba le nna e ne lo ntlhagela ke no tsoa ke noko ka re ba ntshilekile ke silekile o ka re nka wela ka mo le bridging ke khutša Maubane lapa le le sa tlo te polaya e le ka te polaya le tlo te fa manaba ba tlo le tšea ba tlo le ria ditlo utlwane le sa tlo boa le sa tlo fetša malapa a bolena o gopole gore batho ba ba lekgotla la bošego go ne le gore ba kry-ile gore ba nyaka setlo utlwane sa motho be e le ngaka ba tla tšea wena ngaka go o ka te polaya a wa tshwanela go dumelela dilo tša go swana le tšeo gore di tle mo kgopolong ya gago fela le boletše polelong o la re dilo tše dingwe re ka di bolela mo tše dingwe re tla di bolelela ka mola lapa le la bolena le na le bothata ene bothata bo godimo ga mokgekolo mmago lena re tlo di bolela ka mola re boneng gore thušo le ka e kry-ang ke ya mohutamang ya le re emele ka mola Trust in TRS it will make you jabs like this. a wena o be o ile kae bošego a ba maloba Uncle Muzondi mongwadi o peditša mo gae fa
a go tswa ka mola lefatsheng la Rathoke. A re a leboga ka gore yalo moroka ba lapa la bobediši ba mongaka nke o no tšea sebaka se o ba tamiše o ba amogele semmušo ke moka ba titsebiše ga ba fetša go titsebiša ke moka re ba fe melao go tloga fawe ba tsene ditabeng. Prof. a ke go leboge maubane balli ba ga borena ba fihlile le kae batswadi nna re gona ke ba ga mang ke ba ka Phahladira ko skiming Phahladira skimming. leina ke mang leina ke lena Puleng Puleng Phahladira. o tsamaya le mang ke tsamaya le mama Ke mang ka leina? Selina Phahladira O mma Selina. ee Ka sereto le mang mma gorena? ke morolo O le morolo. O ya. mmina tshipi Ya. o bina tshipi Barolong a se ba bina tholo. nkonko o tie sereto se sa ba bina tshipi ke sekoganyane mmagonna wa ke setse bo fitlha kae no tloga fela ke nyaka se sennyane se sa ba bina tshipi ke thomo kwa motho a di bina tshipi ke morolong o monšhate ma mothula kgeru ka thatana ba bangwe ba thula ka ditšhila ke nna mmina tshipi ke nna motho wa bo sekgotlantsha mešidi ya Ya ke motho wa bo sekgotla. ya ba bina tshipi a nna ke tseba go binwa diphoofolo gape Ya. se se le wena o bina tshipi Kana se mmago. ke mmake Kana mmina ke mmina tshipi o nyetswe ga Phahladira le bina. ke yena wa ka Phahladira Wow. And then wena wa gama. nna kwa ga Rasitshoka mara re berekisa Phahladira Le berekisa ya bo mama. Okay. then ba le ye e nngwe fane e tswa kae ya Rasitshoka ee ke ya papa and then o bitša ka yona buang papa o nyetse mama ee awa ke ra gore ke madi a Rasitshoka re bitša ka ga Phahladira alright re tlo go lokišetša yona re ye kua pele okay malome ka Alright. profe melao ya gašo re gopela re difounu di beng silent re gopela re se ka ra bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng mo maroga ga a nyakege re gopela re dipotšišo di arabiweng go ya ka mokgwa o di botšišwago ka gona nnete fela tafoleng ntle le tikatiko ka baka la gore nako ga e ka lehlakoreng la rena nnete ye e ka be e baba e le bohloko e ješa dihlong e di a jwang re a e hloka ba gešo se sengwe gape re na le dikemera ka mo dikemera tše ke tša go netefatša gore se le se bolelang se a rekhodiwa ebile se a gatišwa gore go sa ge go ka tla go ba le o mongwe a tlo reng ba ga Phahladira ba boletse so e le gore ga ba a bolela e be gore botlhatsi bo gona ba gore ga la a bolela jalo re a leboga ka gore yalo ke nagana gore melao e kwagetše gabotse kgaetšedi ka fawe se tsopolwana ke sewe ge o ka kwa se a kgomola ke moka o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga re a leboga a ditle kgaetšedi yaka Thobela ke rata go dumediša ka go fela ka mokgašong ke dumediše ntate Moremi le ntate Kakapa le ntate Malefo ga ke tse gore ke tate Makua ke mo tsebe gabotse ya ke yena ke re tameng ba ga gešo ke nna ke le Puleng ke tlile mo ka sello sa bolwetši ke a tshwenyega ntate Moremi ke nna o ke tshwenya ke maoto go tloga last year ngwaga go feta ke baba ke maoto mara a ruruge a opa go fitlhelela le mo e leng gore jwale ke palela ko sepela kore ke tsamayang ka re ke ngwana ithuto o tsamaya ka botlhoko bo ke bo kwang jwale le mokokotlo le ona shu o botlhoko kore a ke sa tseba gore ke direng kore ke na le dipeine tse dingwe mokokotlo ka moka peine e thoma e dula ka mo ga left ga right ke sa re kutlweletše e tloga e tle ka mo ga left ene jwale e tla ka mo ga left kore e a tlanka re fitlha mo peleng mo inthiba moya so ke re ke lebeletše ke gale ke tsamaya mara bothata ba ka ntho e nkoša mohloko nka re ke a
ke a tswa ko ntle ke nyaka thuso ko ntle mohlomong ka dula mo matšatši a wa go a išego ba peterenyana go tlo senyega he nkare ke boya ke tla ka mogae okay ee kore ke lala ke sa robala mmele wa ka kore ba botlhoko la mathomo la mafelelo kore nkare ntwela ye re kgale ko o emetse o ile ee so kore a ke na bophelo bo boraete o thomile go ba jwa ngwaga mang bolwetseng ba ka gabotse ke thomile ka 2000 ntse ke bajwa ke fola ke bajwa ke fola mara yeo ebile taba tsa gore e ne le badimo ee ka ba re ba nyakang badimo be tshwanetse ke ba phethele jwang so ke ye go thwasa and then go padile kae awa nakwela awa be ke sa nyake kore ke tepotsa re sa lo monnyane ga wa fitlhela le me e leng gore kgang ya ka e thuše o kaone ke ne o theletša se ba se nyakang wa be wa ya go thwasa ka ba ka ya go thwasa then o sa buile o sa bajwa ee ke sa buile ke sa bajwa kore ke thwasitse ka 2021 ka bja ka 2022 wa ba petere so maoto a nthomile gape ngwaga o feta ka ra thoma fiša nna bila kwa tse ditlhong ke re ka gore ke apara diteki tse di ko tlase mohlomong ke diteki awa ke a di tšhentšha ke a tšhentšha mara ke a kwa ra ikhona mosentwe a se gore ke dieta ntwe e a tloa ya namelela gone bjanong e nthoma o tloa mo diropeng e theoga e fitlhe e dule mo matolong ke sa re kutlwetse mo matolong e theoge e re mesifa e re mo diretheng so ke ka moo ke leng gore se ke palela ko o tsamaya kore ga o sana ntho ke dirang ka moga ke fetogile lesea and then ditaola tša gago di kae di gona ka mogae a o fele o ya ka moo la o kgona go kry-a tša go thoba ke di lekile ka moka ga tsona kore di apala mara ke di wena lekile. wa di tseba ditlhare tšona ee le tša go thoba wa di tseba ee tša gore tša maoto wa di tseba ka moka ga le tša tsona go nwa wa di tseba nnete o Ee. lekile go padile go padile ntate moremi go Alright. padile ebile nka And se then re go- a zang ka di dira ge ke o di tšholola dirile. ditaola tša gago di re bothata ke eng ka mmele wa gago bothata bo bogolo kore ba ntšere metlhala okay so ba tšea metlhala ne tshwanetse ke bampetha ka thaela gole ee gore ke no tsamaya le naga so a ke tse gore ebile badimo or go diragetseng gore thaela gole ye e nragele ka gae ka re be ke le pitori ke tsoba ke le pitori okay ntwe ke e gatile ke le mo gae skiming ya tloga kae ya mpethela pitori go ba nka re ke tsa pitori gante ee ge ke tswa ke ya ka mo le kamo ba re ka mo lapeng ee kore ntwe a ke re ba e plantile kore ntse ke tsamaya ke ya ka mo le kamo ntse ke gata mo hodima yone so that is why ke re ke tswile ke ba petere ge ke boya e thoma fase ee ke thoma fase and then ka gore batho ba ba go gatišitše ditlhare tša go gatolola wa di tseba ditlhare tsa go gatolla nka se re ke a di tseba ntate moremi ka gore a nkere motho ga o direla a o phethela sorry o na le tse dingwe tse e leng gore o fela o tla ka thoko ee alright a ke re batho ba ba go bietše mogato ee go na le setlhare se re reng ke legatolodi wa se tseba a ke na sona go na le setlhare se re reng ke mareolle wa se tseba a ke na sona a ke re ge ba go gatišitše o santse o nyake setlhare sa go gatolola nto e leng gore ba dirang ba go gatišitše yona kere ee and then o be o direng moleko o be o reolle a kere ee ge o fetse o reolla moleko o direng o ntšhe ee ge o fetša go epa o ntšha o direng o nyake setlhare se se bitswang majika le moromelela le suka sam o bušetše dilo tše morago go motho o e leng gore go dirile tšone a ba nna motho o la ebile ke nyako go bolela maaka ga nruta kore tse dintšhi ga nruta no a gona bothata kgaetšedi yaka Ee. ke no ba ke no nyaka go lemoša gore bothata ba gago motho wa modimo o go rutile go fitlha mo a ka kgonang ehe a re no e bea so re se ke ra mosenya ra leina mosenya leina a ke nyako o senya ngaka tše ding maina ke no ba ke no go Ee, lemoša gore tlhare tše di swao di gona le go o ka chemiseng go sasa o ka di hwetša and then ge o di tseba go ka ya go epa o ka di kry-a di gona ke tše ntšhinageng so taba e thata ke gore o a bajwa yo ke a batsa ntate ene ga o Moremi, yo. fole Yo. and then o sepetse ebile o lapile Ee, and then o nyaka thušo ee, go and then phela. thušo ya mathomo ke e kwele ya maoto
nna e leng gore ke nyaka go go botsiša ona mmele wa gago o a fela bothata ke goba ke mmele wa gago ona o ka tlhawa ke na mmele mara o a se mmele wa ka ke mmele wa botlhoko bo ke phelang le bona ee kore furugu kore day in day out ke phela ka botlhoko ee le ke ya doctor ba mfa di-pain block di eng ore tleliniki ga di bereke kore tshwanetse jwale ke direng setse ke phela ka grandpa ene grandpa e kotsi mara ke na kgetho ka gore ge nka se nwe nka se tse gore mpetong ebile nka se tšhikinyega ka re ke thoma kere mmele ka ba botlhoko ka moka okay ene ke ile ka ya doctoreng 3 weeks back ke doctor ya lekgowa mare ke tse ke tsena re why you work slowly like this ke re I'm sick okay fine ka nna fatshe a re mo nna re wena mose o hatile poison ene poison la tseba lena witchcraft ya lena batho ba bantsho ka re nka dumelana le wena e cause mmele ka bele botlhoko a re nto e gatileng e kitimile le mmele ga o kitimile le kore e mo mading e poison monna lekgowa kore ke kry-ile ke tšhuile ke maketse gore motho o di tsebela kae o lekile o mfa dipilisi mara di a thuša go bile peterinyana one day fela le foleng di a thoma gape ene gape jwale ka mo kamoreng yaka go lla tšhita dingaka mo kgoneng mo plekeng e one tšhita dingaka e thomile I think ne le ka boma 10 or 11 ke re ke a robala ke kwa lentswe la mpitsa ene dintsu le lempitsa ke a le gore ke lamang jwale ke re mara motho wa ya mpitsa bosiu a mo khoneng ke tsosa tlhogo a ke mo arabe 10 minutes ke kwa holla tšhita dingaka ke tseya founu ke ra toshe ke a lebella a ke e bone a wa ntwela yalla a ebile ke tswa mo yone ke re wena selo nna ke a robala o tla no bona re tswa jwang or wa nloma o dirang o tla tswa mo wena tshwara ke boro ke a robala a o twa mo nto yalla mosegare ko nako e nngwe le nngwe yalla ntho e ntlhabang e lla pleke one mare he o e lebella o e bone go tloga le go tlone bjanong matšatšana a fetileng a ke a bitšwa bosiu wa bitsiwa ke a bitšiwa ene e thomile yona voice eo ya o ša tšhita dingaka ke a e tseba re ke amang le le gore nka se bele le lebitso mo kgašong go atla ba šomiša lentswe la mokgekolo gore ke arabe ke sese wa mpitšana ene ke bosiu jwale mokgekolo wa tsare ge ke robetse a ke nyako distepiwa a ka se mpitse bosigo ya boraro gape malobanyana mo nkare ke manta gore sontaga e mpiditše nete ya boraro a ka kwa re ke mang after moo ke o thoma go lela leribiši lelanka dutse mo metlhareng or mo paleng ya Eskom ke tsebe wala leribiši go tloga mo haimane kore ke mekutu e meng ka mo lapeng ka mola awa mabona ona ebile go bile wese e nngwe kore go a ba wese go ba nkare ntwe ya kwa gore ke ya emelela jwale ko nyaka thuso ke ya pitšentše kgolo kore ke ne kwa selo kore se nametse mo dimantlo kore nkare motho ye mo odimo a phosa leswika ka ba ka betha ke letswalo ka lebelela ka re jwale o diragalang a o tla mo yana ba ke kutu ga kwešiše le gore go dirwang ebile ke a tsoa ke lebelela ke re maybe tla bona motho a re gabo a ke bona moriti mara ga kwa kutu so furu ke botsa mokgokile ke re mara ga botse o kole bo diralang mabane o re ke kwele ena gantši yang ke a ekwa dilo tse dintšhi di kwa ke nne o re aowa ke kwele ke rape nthwe ne betha mo ka mo kamoreng yaka ene yena kamora ka la ke ko ntle mara o kgonne go kwa gore go na le ntho e bethiwa mo masenkeng ee so mosegare ntate ka bo rile a fetse o bola le nna thita dingaka yalla ene kore lla ka maatla jwale ka ba ka re mo wena ka re wa tshwana pele ke mo ke yang e lla jwang ga botse tšhita dingaka e re ke mollo wa yona wena o tseba jwang gore ke tšhita dingaka ge lla jwale goba o vane o e bone ke butse nna ne ke tlhola ke kwa mollo mare ke sa o tsebe ke kwele ka ngwane le mo ka mo next door o le ena ya mollela ee so ngwane o ile a tla mo nna ne ile ka boma 11 bosiu
o ra wa sepuleng ke kgopela o nkoreletse ngwane wa ka ga raite a wa nnete ke a tsoa ke a moretša o re ebile a ke sa ya gae robala ka moka so nto ke ntlhola ke ekwa elela mara ke re nna ke tsebe ke re maybe ke bodi ba re ke ditsentsere so then o re mone sa tlhore a mana sepuleng o na le thita dingaka ka mo ke re awa wena ke eng yena a re ntho e llang e ya bele re homoši re gatile ya boelela gape ya lla a re wa itlwa ke thita dingaka so ka o sane furu he ke ya mo ne lela mo teng ka e kry-a a ba ka kgona e betha ka e bolaya so ye ntla banki e sa bonagaleng okay a wa lapa le la se lone batho ba modimo kore ge ke lebeletse le kore le ntse ke tswa go nyakiwa nna ka gore nna ke nna ke ba tšhireletsang ke nna ke bonang dilo ka moka nto engwe le engwe diralang ka mogae ka mole ke a e bona so bone kušwa re ba ka topa nna ba bangwe ba se selo bophelong ba gago ga o sepuleng ntle le malwetši motho ke go phela a ba le tše botse bana mokgalabe mošomo e ka ba o wa gore o bereke ka batho go diragalang be ke le motho wa go bereka nna ya be ke le motho wa go bereka so go tlweleng gaka ke a bona ne ke tlwediša ke bona badimo ba ka gore ke ka nako šenge ke thwase ko ne kgone go bereka ebile mo ke berekang vele mago a nrata kore go no tla nako ke tene ke re ka bošiu ge ke sa tle le tsebo gore a ke sa boya ba re wa ke re a ke sa boya fele nka se boele kore ke no tlogela ka bona mokgong so ya bana impaletše ka gore a ke tsebe gore maybe ke badimo gore ke eng be ino tshwara e lesa so ka ba ka no tswa mo wena ka re awa wa tshwane ko o mogolo mo snow o mogolo mo e leng gore ga go sa kgonagala gore o ka hwetša maseana age ya ka a e sa dumela ge bolwetši bo go aparela o bone le molekane o dulang le yena gone jwale aowa o bone le mang molekane o mongwe be ke na le a ke re jwale re eta re ino ba di-peace job yeah and then peace job bo e swele be go se ne o mongwe o e leng gore o gona ka mo gare ga peace job maybe o like ke motho wa go ba le motho a ke re jwale mo di-peace jobong ma ba bolele nnete gore aowa re na le ba bangwe motho o ne o re aowa nna aowa re kgaoane eng o tlo tlabega ko pele nnete tlo tswa ko pele le letseleng le le leetong motho kwana tlo bolela nnete o re re setse le le pele o brika jwang ene nako ya sepele wa tseba sesi go na le basadi ba bantšhi ba wetše ke mathata go swana le a e leng gore a go wetše ke gopola ke thuša mme o mongwe a wetše ke bothata ba go swana le bo e leng gore bo go wetše wa bona nako ngwe re ka lebelela badimo nako ngwe re ka lebelela meleko go epela gante bothata bo bogolo bo ile batla le motho wa monna mo go wena a zwala peu ye e seng ya loka godimo ga mmele wa gago ka lebaka la ge a e tswa mo a tswang ba mmerekile gore ga a ka ya ka ntle mosadi a thome a be le go tlhakatlhakana wa e bona ene ntwela e thome e be bolwetši ene o tsebe gore ge motho a balwa le go gakanega wa gakanega gobane ge o šetse o no badiwa mmele o no fela o no tlhakatlhakana o sa be gabotse go thoma gore ke a swara mpa ela e tlogela le gona o thoma go nagana dilo tše dintšhi wa e bona so a ra swanela go no lebelela mo latabeng ya mola gating fela e nyaka gore ge re ya go dula fase re lebelele gore mo di-peace jobong gona a senke wa gahlana le bothatana yona ka ba jwale cause go na le motho o mo salampotsa jwale ora o na le motho a berekileng go berekeile so le so a ke re jwalo ka se bore ke mang yona ka mokgwa le tlhalosang go berekegile so le so be ba ira gore ngwanešo mo tseleng ya matogwana ba ra gore go na le motho o e leng gore o ba mmerekile
ee le ena motho o lela maybe na a sa tsebe gore motho o mmerekile a bone so dilo tseo tsa fetela mo go nna wa tseba Moroka re le banna a re beng le nnete ya gore go nyaka kgarebe o botse kgarebe gore mona go nyaka ka baka le mara ke ne mokgekolo ka kua gae yeah and then ga a tsena a tseba gore ke tsena ke swara matogwana mo e leng gore go ne mokgekolo ee ka lebaka la gore go hloka nnete ga rena go tsentšha batho mathateng ka baka la gore ge o tsena o sa bolele nnete ka gae ba e hwetša gore mara monno o matšatši o ka re o ne mabathana bomme ba lwela ka mokgwa ba ka gonang gore ba tlo tshware le malapa a bona yeah mola e le gore ka tlhakoreng le lengwe ge o dula le motho o reng gore ke no re ka thoko ko nwa metsi a mogako ke tla boa go fitla ka kua ntle ka kua ba go tsamaela bona and then o tšea dilo tše wa di iša mo e leng gore ga go a swanela ke nyaka o dumelana le wena mokganyeng ye ke go kwele gore o nyaka gore e tlhalose ke yena ka mokgwa o e botšišeng ka gona yeah e gona mo go yena e gona boloi bo ka no be bo le gona ba ka gae go gatišwa le tše dingwe tša go ikela kua mara go tsame o swara matogwana mo bathong ba batho o feleletša o tsena mo bothateng yeah ka gore le rena re le banna ke re ka nako ngwe o kry-a o tsena mola wa tšwa o tsena mola wa tšwa and basadi ba ke ba nyaka banna ba te tshware le bona e be ba bona ke nnete so ba feleletša ba berekiša meriana e mekotsi e leng gore o swara wena ka ditlhare and then ge ntse o tsamaya le wena o hira ba matogwana o tsamentše o ba fa dilo tše di sa lokang ge le šera madi o gahlana le mathata magorena ngwana wa bajwa o tšwa thwasong a ne thari balekane a ba dule jwale ka ga boletše gore e no ba matogwana re a feta jaaka kua lapeng la gago go ka be go diragala gore mohlomongwe go ne le tše dingwe tše e leng gore ngwana ga a di tsebe jwale ka ngwana di tseba ko wena jwale ka mme wa lapa ngaka Moremišo o tlile mo gore a tle a kwe mathata a lapa la gago a bone gore na a ka go thuša jwang nko bolele le yena nna ke thome ke dumedise sebodi sa ka sekgabane se ntate ka kapa maobane thobela ke boye ke dumedise Moroka metsi a pula thobela e leng tate Moremi kaofela ka bontate Makua le bontate Malefu thobela ha mmoho le baapei ba dipitsa thobela ke ba dumedisa kaofela le ka hara mafarafahla thobela nna ke le ngwana Phahladira ke Phuti Selina Phahladira thobela se re rweleng sekimeng se re tlisitse mmogo le ke tsena ka hara motse ke tlalletse polelo ya hae yeah motho kore ke kitimile ke tsamaile ha motho a re ka mo ke yaya ke mo lekela hore a phele ha motho a re ka mo ke yaya ha motho a re ka mo ke yaya go fitlhelela bile ke morwala ke mo isa doctor jwale ka ha boletse doctor eo e mmakaditse ha e bolela ntho e bolelang ke batho bao ke mo isang ho bona ba bolela hore bothata bo tsene ka maoto ba mo topile leoto jwale ke tlabile ke hore e le lekgowa ho tla jwang hore yena a bolele ka mogokare o boletse ha botse hore o hatile ntho e hatileng ke ntho ya di witchcraft wa tseba lena batho ba bantsho le bereka ka di traditional healer so poison e ya e hatileng ka maoto e kitimile mmele o kaofela e mo tsamaile mmele kaofela jwale that's why a utlwa bohloko hohle
mmele wa hae o le bohloko o lla kore a hona ntho a e dirang ko hae ha dire selo eno ba morwalo o boima kore ntho engwe le engwe e lebane nna hore ke a beya ke a hlatswa ke dira dilo kaofela ke mo tshella metsi ke a tjo fela jwalo ka ona mokgwa so mo ke tlo mo kgopella thuso ke mo kgopella pholo ka lebaka la hore batho ba re maoto mara ba hloleha hore ba mo thuse yeo yona ke ikore hohle ke ba profeta ke dingaka tsoko kaofela ba bolela ntho e one mara ha hona thuso hodima moo jwale ye nna ke ikopang ho ntate Moremi le ntate Kakapa ke kopa thuso ke mo kopela thuso ke a e feta ka molapeng lela a di a boya yo kore ho a qhoma a ke se gore tlankutisa ke re ho a qhoma kore ke qhoma kore go lo qhoma o qhome o bo qhomele mo dihlohong o se ko tseba hore na kore ho a bo ho etsahalang nako go tholo ka re ka kitchen ho na le ntho e wang ha o re o lo sheba hore ho wang ha ona ntho e wileng ha ona next ntho e wileng kore ho a qhoma ha bohloko ebile ha bohloko sometimes ha o re o tswa ka gate mo ka tseleng ya mme a kere batho ge ba phela ke motho o mogolo mohlomongwe o ile a ba le mokgotsi wa go tetloša bodutu goba kgaetšedi yaka godimo ga matogo a beng a tsamaya godimo ga ona ga gone mohlomongwe ke re ke nyako e bja gabotse mokgotsi wa mofaladi o a ileng ya ba o mongwe wa bakgotsi ba lena ka kua gae mohlomong tabeng tša go tetloša bodutu jwalo re ke ya rabe ntate Kakapa ya nna ka lesaeteng la ka ao wa ka ntle ena gore bakeng sa hore e be mokgotsi ka fa o e beya jwalo okay kgaetšedi yaka Mokgotsi o mo jang so? motswalle mohlankana ke ka mokgwa ntate Kakapa e botsang Yena o ile a ba gona. wa motšwantle and then o be a kgona go tla ka mogae a fetse nakonyana a dulenyana Be ke dula ka nako ke sa dula Mamelodi. so mogae a seng ka notla Mo gae o ile a tla e le ka se ne e le mo letelo gore ne e leng. e ne le ha o ne o ntshiwa ngwana ka tlung ngwana ma wa moratho hae kgale se le kgale a tlile ka mokgwa wa go thekga wena jwale ka motho wa gage ba nna re ila taxi o ne re gopetse transport mo yena. okay alright o boletse taba ye nngwe ya Chita Dingaka ke modibu ke mogolo godimo ga maphelo a batho godimo ga tše botse tše e leng gore motho o swanetše gore a di hwetše ne tabeng ya bophelo ba gago go ekwa go lla Chita Dingaka go ra gore e šitantšha ngaka go bereka mmereko wa yona that's why ba re ke Chita Dingaka wa e bona so o swanetše gore o e theye o e tanye o e sware o kgone go tla go e bereka gomme e kgone go tloga ka molagae wa nkwešiša bolwetši gantši bo e leng gore bo tshwenya motho bo be bo felletše e le gore bo a namelela bo fihla mading ke bo e leng gore gantši o hwetše e le gore o ile wa fetša o e ba le molekane ka madimabe o robetše goba yena molekane o ile a fetša roballa ke molekane o a dulang le yena mara yeo a se e tshwenyang gobane ka segaga borena di alafega wa ikwešiša dithologadi ga se tša go ruruša motho fela dithologadi di kgona go palliša motho go tsamaya dithologadi di kgona go bakela motho dipeini dithologadi di kgona go bakela motho gore a re ke re ke le ka se go palo ke re ke le ka se go palo ke tsene tabeng ya koko ya e boletšeng koko o boletše taba ya gore ka molalapeng go tlile mangaka a mantši goba baporofeta ba bantši ba ba lekileng go bereka motsola fela motsola o paletše ko go loka ntho ya mathomo ye dirang gore motho se ko wa berekiwa
ke gore a na medimo ya motse o re o berekang e kae e ne le maatla makakang ke ya mathomo. Ya bobedi ke ya gore go na le ditlhare tse dingwe o hwetse medimo ya gabo lena e sa di amogele ka gare ga motse. And then ye nngwe ke gore re bitša ye ngaka ra bitša le ye ngaka ra bitša le ye ngaka ditlhare tsela di feleletša e le gore di pakelelana ka gare ga motse o motee and then di a feleletša di lwa le lena le badudi ba ka gare ga motse. A re gopole gore o a thušegene ka gare ga ditlaišego tša gago ngaka and ka lapeng le go ne le ngaka motse wa gona go berekiwa santše ngaka e tsebe gore le yone e kgone go tseba gore setshagage setlhare se tsena jwa mola gore medimo e kgone go amogela pheko ye e tsenang ka gae go tla go bereka motse. Tabeng ya lapa go sethegege le tshwanetse lapa le le feleletše re le kgona gore re le kgone santše go tšwe ditlhare tše ka moka tše di tseneng ka mola tša dingaka. And then lapa lela le hlatswiwe and then lapa lela ge le fetša go hlatswiwa and then re le beele nakonyana re tle re le bereke ka morago ga matšatši e le ge re tloša tše di leng gona. Re ka fetša re tšea gore goba le nagana gore ke kgale le sepela batho ba le thušang ba pallwa a se gore ba pallwa mathata a lapa lela la geno ke a mantši and a boima go feta. Mama gago nke ba nyetšwe a le ga gage lapa la leng ka go lona ke la gabo wa tseba lapa la go palela batswadi ba gago wena o le ngwana gore o tlo dule ka gare ga lona o le kgone le tlo go tšea nako and lapa la go palela batswadi wena o le ngwana ge o ka dula ka gare ga lona wa se be le botlhale goba badimo ba gago ba se go fe botlhale ba go tšhomiša ditaelo tše di ka go thušang o feleletša e le gore o ba le mathata. So lapa le o ka kry-a e le gore moleko o leng ka mola sa lo tsena kgale kudu rena re leka go katana ka mokgwa re ka kgonang fela nto e leng ka mola sa le tsena kgale and-e tše dingwe tša dilo go go bona nako ngwe malapa a sa loke metse ya gona o kry-a e le gore sa le e bereka ke mokgalabe ka bo yena a bereka gore setlhare se sengwe se sengwe se se tlo tsenang ka mo se se kebe sa bereka. Ge lapa o nyaka go le gona o swanetše la mathomo o lebelele gore lapa le ba le berekile ka pheko ya mohuta mang. A na pheko ye e berekilweng ka mola gare ga lapa lela ke ya batho ba bošego goba ke ya mokgalabo wa ka mo gae goba ke ya mokgekolo wa ka mo gae na. And then ge e le gore ke ya ka mo gae re tlo e nyakela tsela ye e leng gore re ka bereka gore mokgalabe ge go tsena ditaelo ka mola a kgone go feleletša e le gore o amogela gore le tle le feleletše e le gore le lena le ba bangwe ba e leng gore le hwetša thušo. Ge o sa hlela ke baloi kudu le ditaelo tša gago tše dintšhi tše di leng ka gare ga ntomba di thoma go riang go fifala gobaneng baloi ba go sa hlela ka maatla. A ke dire so se ka te pelaela se ka te nyatša nako nngwe ngaka gago ka e bitša wa hwetša e le gore motho wa modimo ba mmietše mapheko gore le go ka ba wa mmitša a se ka tla. Bangwe ba sepela ba re thea ditseleng bangwe ba sepela ba re pšhatlela mawatlelo mo ditseleng bangwe ba sepela ba re tshumelela ditlhare ka dikgweng gore le ge e le gore mokete wa ba bua seke ba khwetša thušo. So a re leboge modimo wa go tlišitše go fa le nna ke tlo leka go swana le mangaka mangwe a e leng gore a lekile le boletše ka leribiši a la loka ka lebaka la gore metse ye mentši mo go lla leribiši go šala go ne mahu ka morago. Leribiši ga se la loka ka lebaka la gore ge lešala le lla go ne le se e leng gore le nyaka gore se phethagale ka lapeng la bolena. Ntho mathomo ke gore leribiši ka segaga borena le a hlola leribiši ga le nyakege ka gare ga lapa ke bolela gantši ke re motse a wa swanela gore diphoofolo tše e leng gore di phela sekgweng o tlo hwetše di phela ka motseng wa gago. Motse wa gago o tlo ba le mathata motse wa gago o tlo ba le ditlaišego gobane o thomile go fetoga pleke ya mo go dula go diphoofolo a e sa le motse o e leng gore wena o tla bo o nyaka goba o lakatsa gore o be ka gona. And then go na le taba ye o e boletšeng ye nngwe mo ka ke ntše ke ngwala mo le boletše ka taba ya metsi a e leng gore ba gaša gating a kotsi kudu ene batho ba bantši ga ba epelela ba ba gašeditše metsi mo gating ge ba etšwa ba gata molekola
molekola wa ba go batša le go feta Eh, so metsi a mme a bonang batho ba tšhelang gating ba tseba gore mola gating o swanetše o tswe o swanetše o tsene ga o na ye nngwe ke ga gone ye nngwe gate batho ba tšhentšhitše di-gate ga 4 ga 5 mara ba sa experience the same problem tše e leng gore be ba di experience ge ba šala ba tla thoma ba shifta di-gate Eh, so taba ya mola gating e tlo nyaka gore re e nyakele ditaelo re be re ikgopelele modimo wa re fe botlhale ba gore re ka e kgona jwang o boletše ka taba ye nngwe ya gore go na le bothata bo bogolo bo e leng gore ka mola gare ga lapa la gabo lena go lla dibatana dibatana di a fapana e ka ba sa thokolosi e ka ba sa noga ene morero wa dibatana ge di tla ka mola gae di tlo nyakang motse wa go ba le dibatana bopi boa fela motse wa go ba le dibatana batho ba gona ge ba tsoga ba lapile motse wa go ba le dibatana go no lwewa re sa tse gore bothata ke eng motse wa go ba le dibatana re felelwa pelo le balwetši le molwetši go mo išitše go batho mafelelong ba mo felela pelo gobane dilo tše ke tsona di leng gore di dirang di a le imela ebile di imela le motho a swantšeng a thuše molwetši wa gabo le ena go dillo ka moka tše le di beileng a ke boleleng gore a re kataneng ge motho a šala a porofeta ke doctor e mmotša gore kua ga geno o gobetše go ne nto e leng gore e go gobaditše a re a swanela gore taba gona re e tšeeng ganyana ebile ntate Moremi bona ke jwa mmo a ke tse gore ke eng sa le go a tswang ka re ke pudinyana ke tlhotlhona awa ya 5 ke sa re ke lebeletše ntwele ya tlhape ya tlhetla go fitlha le mo so last mo ka loma ke monang ka tengwa ya fru ka tsoga ke na le kolontshoši ke tla katana ngaka no ba re tše dintšhi di tlo nyaka gore o tle ka gae ke dule fase ke bolele le wena ke tla katana mma gorena ke tla katana ke boneng gore ka bereka jwang menang e melomang re tla bona gore gabotse go diragalang ka lebaka la gore tšetša menang ke a di bona gabotse nto e leng gore mane ya ntshwenya kudu ke mmele wa gage le go sepela ka mokgwa a sepela le malwetši a e leng gore a mo atheka ke a tseba gore go na le batho ba ba tšhetšeng ka bolwetši ba gore ba no senyega sefatlhego ba no tswa dišo sefatlhego se ba no tshwenya ke sebabo fela se ba baballe fela mo sefatlhegong gantši e ba leswiswi le e leng gore ba nyaka gore o se kwa bona ke banna ebile o seke boa so re tlo le tloša leo so menang ke a e bona le a ba bua bane le ne mathata o feta ya so nna ke ba kwele malome ka kapa mama o tla kry-a thušo sese o tla hwetša thušo le nna maoto ntate Moremi jo a bela a fisa a botlhoko kore o ka re ke tsene ka ra seretse he ke kuka leoto seretse sela se ntshwere o kry ke no a goga jale a hana go phagama a ke re swanetše re gopole gore mma gorena ye e leng gore e gatile ke sese ya go swana le gore batho ba le tšhelele metsi gating ba berekile ka ditlhare tša bona go raya gore ka moka lena le tsenang mola le tswang mola le tlo ba jwa ka moka ene ka lebaka la gore go gatile loto go raya gore ke maoto santšeng a thome go ba pele ga dilo tše ka moka so ke tla katana re boneng gore le thuša bang o dula le mang ka gae mama ba geno o šetše le ba bakae re babedi so ke ra mama o bana ba mmaga nna ke na bona ke setse ke le one se ka ga le mpona ke leso ba robetse ka ofela ke setse ke le one le ile la o hlatswa motse o la bolena mabapi le makhua mantši a bileng gona ga ke nagane jalo ba ile ba o tlhatswa o hlatswe ke mo papa and then o abuti yena o robaletse ferenageng yena na na le motse ferenageng okay o monyane ke yena a robaletseng mo a gona bothata ke tla katana ka mokgong ka kgonang ke tla le thuša ya magagešo a ke le lemošeng gore go sasa ke gona ka Groblersdal Mokibelo ke tlo ba gona mola gae ke tlo bereka go fitlhelela ke ya košeng go na le koša ke ya go thekga o mongwe wa bana baka Sontaga ke tlo ba gona ka gae
Mantaga ke tlo ba ka gae, Labobedi ke tlo ba ka Jan Fes, Laboraro ke tlo ba ka gae, Labone e sa boella gape ke Groblersdal le Labohlano e tlo ba Groblersdal. July a re ne dikoša bale ba go tswa kgole le kgausi ba ka tla ba phetha ditaelo, bale ba go tswa kgole le kgausi ba ka tla ba kry-a ditaelo tšela ba beng ba dinyaka. Di-weekend ke tlo ba gona go no mo ke tlo yang gona le ka batamela le kry-e thušo. Malome ka kapa ke a leboga. motheletši wa motse community radio letlakaleng la Dr. Moremi